Mau jalan selalu ngisi minyak ketengan. Oh sial. Ini nggak jadi Bang Pangkas Bang. Mana nih? Nggak jelas nih Pangkas. Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making Oke guys, ini buah agoni ya. Anak itu terkejut tadi dia. Nah ya, ini jamblang. Cuman tahu aku, ini buah boni namanya. Jamblang dan boni. Ini apa? Liu. Hah? Pliku? Apa itu? Gula? Buat itu bang. Kayak mana makan ini? Cocol. Tangannya. Kasih ya. Bilang dulu. Sial. somewhere by the emerald sea, where the moon and water meet, somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take, something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take, something at the edge of space, calling us to fly away. Bagus menangannya. Nah ini bang, itu menangnya. Mana? Nah, Oh ini polisi. acaranya. Selamat datang di lokasi Brian Dempung. Streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been Bang Regar, mana paten? Oh gitu. Itu paten kali. Dah. Ya. Oke guys, kita udah sampai di tempat wisata lagi guys, di tempat kemarin. Apa namanya? Brian Lupu. Brian. Oke guys, kita udah ada logonya sendiri. Widih. Nanti kalau yang mau kira-kira mau dipesan Langsung WA ya. komen aja di situ di bawah. Oke. Mantap. Apakah abang sudah pernah kemari? Belum. Ini Belum. pertama saya Ini pertama ini. main-main kemarin. Abang udah berapa kali kemari? Wah, enak sekali. Coba gila. Mantap. Yang penting bang, jangan lupa bahagia.
tengah. Sendiri pun bisa ini. Mana kanan nak kuat? Bongkar. Aduh. Kalau ini Nah, muter-muter kita nih. rupanya kempes guys, kempes mau tenggelam kita guys. Enggak, Harus ini ganti nih. Ditelan ikan hiu ini. Nah, Ini kaki. ya kempes nih. Harga 40. Kita lagi di tengah hutan guys. Perjalanan mendayung. Dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow. Moving with the motion, following the light that sets me Kamu masalah. Lihat. Nanti dorong dulu. Ada buaya bang. Semuanya ada nih. Ada buaya. Buaya laut. Oke guys. Ini lagi cari buaya dia. Pemburu buaya. Ini pemburu babi. Bang, ini orang ikut dia bang. Dulu dia. Mana puino nih? Iya emang iyo. Ah, Demi Parah ini. no, udah parah nih. Pulang. coba. Ayo. Wah, ada bocor nih, dikasih ban nggak jelas nih. Susah kali. Masuk air nih, bocor. Capek. Lemas sekali bang Rega. Enggak itu di putarnya. Udah masuk air guys. Nah coba bang. Kayak ini bang, depan. Dorong depan. Aduh guys, kita bocoran. Udah. Tekan terus. gas. Kemana dulu? Tekan terus. Gas. Kamu kerja balik lagi. Ya, Bang, coba bang. Ya udah. Coba bang. kejar. Ngapain di situ? Kejar, pemburu biawak. Itu. Gimana perasaannya bang? Bangnya dulu bang, nanti Pemburu dulu. biawak. Sangat sakit. Lemas. sekali. Lemas. Mau pegangan ini nggak bisa. Aduh, 20% lagi guys. Ah. Guys, baca kita depan. Halo guys. Halo guys, Lagi dengan kerja. kami lagi jalan-jalan guys. Luar biasa. Inilah kami berempat. Nabrak nanti. Awas. Betul. Abang lambat kali. Awas. Oh ya, bikin dia. Samping tadi orang, samping tadi bang. Taruh baju dulu. Gak bisa bawa HP nih sekarang nih. Biasa guys. Mau mau dititipkan dulu HP-nya biar pos mandi. Oke guys. Inilah dia penampakan dari apa tadi? Ini di mana? Brian. Ini di Brian. Ya lumayan lah paten lah ya. Ini daerah Banda Aceh. Kita ada orang yang paling getek di sini. Tunjukkan dulu mukanya. Bos, mana bos? Ini paling getek ini orangnya. Gimana ada cara naiknya? Kita perhatikan dia naiknya seperti apa. Penat gila boy. Penat gila. Dari sini boy. Pria malas semua nih.
Paten. Lagi Bang. Bagus backgroundnya, ini bagus backgroundnya. Aduh. Iya. Muter pula. Aduh. Nah, Uma Bang, jadi Elio coba. Mana kita? Bang, Iya, kita mana? video. Biar aku putar-putar. Video ah? Ya. Ada batu. Apa? Salto depan aja. Sudah. Ya. Udah bocor juga nih. Bocor juga. Bocor juga nih. Udah naik bocor. Aduh. Foto. Oke guys. Tadi ada biawak tadi. Tadi. Enggak bahaya nih. Tadi yang ada orang-orang berdua tadi di sini. Nah, sini Bang. Oh, ada orang tuh kan. Kita akan mencari spot dulu untuk video. Gelap kali, tenggelam. Video aja. Dalam kali ini. Enggak apa-apa. Terus sekali berenang dari sini gitu. Oke guys, ini tadi apa namanya? Yang bahaya guys nih. Guys, apa nih? Spotnya udah dapat, tapi kayaknya kurang bagus karena kami nggak pandai edit.